دم باش جمال اف چالاکی جواز چالاکین در دکترا و لیکولینه رکه جن یا جوالات مصری پرتوکک تایبت لسر باندورا اول ازیدیان یا لسر اول زردشتیان دوی چارچوبه دا آماده کریه ده همان دمه دا امزایا آهنگا امزایا وای پرتوکین ها بره وادشه دخوازم میوان اخوار بگرم دا او بهتر بحثا نافاروکا و پرتوکیب که میوانا مجی عایده بدره که بخواد دکترا و لیکولینه را جن یا مصریه دكتورة عايدة شكرا على هالفرصة. نحن على الهواء المباشر شفنا توقيع الكتاب نشاط مهم. فيك تعطينا فكرة عامة عن الكتاب يلي عملتيه بين الدين الإيزيدي وزرادشتي؟ اهلا وسهلا بكم واتشرف طبعا بوجودكم. سپاسیاواتکم از خوشحالم کن هاتین و همو اسم ذکرم ایروکو پرتوکا خو امزاد کم اطرح منیا دکتوره درباره دیانت ازدی و زرادشتی ز سه بشان پیک تید دست پیک ده بحث جهندو آریا دکا آریا اوین کو هندک نتوانا و کردیجی تدهنا و کردیجی كردو إيراني تيدا هنا لدسبيكي لداوية هروها از دي جي ما هنا كجوانا تبين كردا از ديكو قلقي كفنارا ودينا از دي جي قلق كفنارا ما خواز دوي فرتوكي دا كو كفناريا ديانتا از دي برچاف بكين ووينيكا كوج هندو آريا دكتور از دخوازم كو يا غريب كتو دكتورة ريسيرشر كمصري جكو داريتاف هزراني وكيفش تفانيا تكر جبو في برتوكي دراستي ده اف بابت من هالبجار جبو دكتورة بأواي كي تصادفي بو كو يكجي مواقع الکترونی من دید درباره دیانتا ازدیا من خواست کو سر بخوینی مهروسا بزانه من خواست کو دگلوانا پیواندیه بگرم و دراستی ده کیف خوشی بو از دگل بنگها لالش و هروسا دگل خیری بو زانی ساخبم پیر خدر سلیمان جی هند کسایتین دین ازدی از دگلوانا آخبیم و هروها الجارة كم بوفي أواي هاتم كردستاني ومن جدرين خوا كوم كرنو نويساندن پرتوك جي چند دانيان بيكتي و چند صفحة جي كنگي توهاتي كردستاني تچاوا پیشوازي خلقي كردستاني ديت خلقي كردستاني خلقي كو حش ميوان پرواريه دكا و هر وسا پیشوازي كي قلقي جوان كر بالتايبت جارة كي كوانا زاني اسم السريمة پیشوازي كا جوان لمن كرن و پشتوي جيرا من خواست كو بيجم گرنگيا من لسر ازديان هيا وجبوانا جيف قلق گرنگا پرتوك نزيكي 500 دانيانا و كمية كامازن ام سپاسيوات كن سپاسيو مازن كرن ميفاني مجهوني زمان يعني اوا بالكش دوي مشارده اوا كو جنك مصريه پرتوكك تايبت لسر چارچوبه اولا ایزیدی و یا زردشتی دا انجام دایم میوان الوی داری حاضر جیم روشنبیرن کردن ده همان دمه دا بشک ج وزیرن دناف حکومت هریما کردستان دا جی دوی چالاکی دا بشدار بون و پرتوکوار گرتن بله سپاس بوده زردش بو میوانات جی نویسکارا پرتوکال سر اولا ازدیان و زردشتی سپاس گوش هولیری اون لگل